آن به تنتنه دوستی و برادری، اعتماد و احترام جانبین تبدیل یافت. برابری ورود به پکین، امامعلی رحمانوف با فعالیت گوناگون جبهه کمر بست، زیرا چین در بسیار بخش‌ها خیلی پیش رفته تجربه آن قابل قبول و استفاده می باشد. به خصوص نتایج به دست آورده چین در بنیاد منطقه های آزاد اقتصادی نظررس و پرارزشند و منطقه انکشاف اقتصادی و تکنیکی پکین که امامعلی رحمانوف با دستاوردهای آن آشنا گردید یکی از آنهاست. در چین 32 منطقه آزاد اقتصادی عمل می‌کند که هنگام تأسیس آنها پیش از همه بی‌خطری ملی و دولتی همچنین منطقه از تمام لحاظ به نظر گرفته می شود و چنین منطقه ها با دو راه از حساب دولت و سرمایه گذاران علاهیده بنیاد می شوند. منطقه آزاد پکین در مساحت 5.7 کیلومتر مربع طول کشیده آن از مؤسسات تولیدی و کشاورزی و شبکه‌های خدمت‌رسانی عبارت است. هنگام تأسیس حکومت برای کارهای ساختمانی همگی 2,500,000 یوان یا خود تقریبا $300,000 آمریکایی جدا نموده مبلغی باقی مانده از جانب ماموریت منطقه پیدا گردید. طی 3 سال فعالیت در منطقه 76 کارخانه مشترک تولیدی با جلب سرمایه خارجی افتتاح یافت. سال جاری باز 28 کارخانه به استفاده خواهد داده شد که به مبلغ 2 میلیون یوان محصولات می‌برند. هنگام بازدید از این منطقه سردار دولت تاجیکستان با فعالیت کارخانه ABB که در 100 دولت جهان 40 فیلیال دارد مراغ ظاهر کرد. این کارخانه به تولید تجهیزات برقی مخصوص گردانده شده، فیلیالی در پکین بوده‌اش آنقدر کلان نیست. آن همگی 120 کارگر و 10 میلیون دلار سرمایه دارد، ولی حجم بزرگ کارها را به انجام می‌رساند. طبق سازشنامه با جانب چین 90% فایده به دست آمده به حساب کارخانه و 10%ش به صورت حساب منطقه وارد می شود. هنگام صحبت امامعلی رحمانوف به مسئله مطابقت فعالیت چنین مؤسسات با سیاست دولت و حکومت محلی و مرکزی مراغ ظاهر کرد. در منطقه آزاد اقتصادی به مسئله پرورش و استحصال محصولات کشاورزی اهمیت اولین درجه داده می شود. در اینجا از یک زمین سال تا 2-3 مراتبه حاصل برداشته می شود. در منطقه آزاد اقتصادی پکین امامعلی رحمانوف با دهقانان یکی از قطعات شالیزار صحبت داشت. طور معلوم گردید از 1 هکتار شالیزار تا 50-60 سنتنری برنج رویانده می شود. بله، تجربه چین که طی 10 سال اخیر سیاست اصلاحات را پیشه گرفته است از هر جانب آموزنده است. آیا امکانات استفاده و در عمل پیاده نمودن بعضی پهلوها آن در تاجیکستان وجود دارد؟ دیرکتور اتحادیه استحصالی فوندریا شاهنظر عبداللهیف این مسئله را چنین ارزیابی نمود. دولت یک بزرگ زیاده از 1,300,000,000 را هم خورانده هم پوشانده و محصولات خودش را بیرون از جمهوریش برآورده ایستاده است. البته ما باید اینا را همش آموزیم و در آینده در جمهوری خود ما باید همین کارا را استفاده بریم که مثل من همین خطای ما یک چند روز در همینجا که هستیم ما دیدیم که چخیل من این جمهوری ترقی کرده ایستاده است و چخیل ما هم یک چیزا حس کردیم که بسیارتر پولی که در همینجا صرف شده است از حساب دیگر دولت ها است. البته ما باید حکومت ما همین چیزا رو باید دستگیری کنه و در آینده ما باید این اینوسترها تمام شرایط مهیا کنیم که آمده در آینده من باز همین کارخانه مشترک ساخته من محصولات برآورده هم به خلق جمهوری خودمان هم به دیگر دولت ها فروشیم. در دایره سفر پرزیدنت تاجیکستان با استفاده امکانات به دست آمده جهت رشد و نموی رکن‌های مختلف دولتداری با اشخاص کسب و کار گوناگون صحبت و واخوری‌ها انجام می‌داد. در این زمینه ملاقات امامعلی رحمانوف با رئیس کمیته دائمی مجلس عمومی چینی نمایندگان خلق جناب زیاوشی مفید و گوارا بود. در صحبت اساساً مسئله روابط پارلمانی طرفین و تبادل هیئت‌های ارگان عالی قانونبراری هر دو کشور مورد گفتگو قرار گرفت. امامعلی رحمانوف جناب زیاوشی را رسما به تاجیکستان دعوت کرد که آن سپاسگزارانه قبول گردید. برابر دیگر ساحه‌ها روابط تجارتی و اقتصادی دو کشور تا رفت تعمیق و توسعه می‌یابد. خاطر نشان باید ساخت که در تاجیکستان 4 کارخانه مشترک با چین عمل می‌کند. و این ملاقات با سروزیر جمهوری مردمی چین جناب لیپن امامعلی رحمانوف بیشتر به مسئله همکاری‌های دو طرفه و خصوص تأسیس کارخانجات مشترک مایل نمود. سروزیر اصرار داشت که چین آماده است با تاجیکستان که شریک با اعتماد و همسایه نزدیک به شمار می رود
ҳамкориҳоро чӣ дар бахши тиҷорат ва чӣ дигар соҳаҳо вусъат бахшад. изҳори назар гардид ки созишномаҳои ақдшуда бевосита ба ривоҷи ҳамкориҳо мусоидат хоҳанд кард. воситаҳои ахбори умуми чин ба ташрифи сардори давлати тоҷикистон аҳамияти ҷиддӣ медоданд. ҳамарӯза рӯзномаҳои марказии кишвар ЖНМИН ЖИБАО, Чайна Дели, агентии марказии Синхуа ва агентии Ҷунго оиди сафари Эмомалӣ Раҳмонов хабару гузоришҳо пахш менамуданд. каналҳои мухталифи радиою телевизион рафти ҷараёни сафари Эмомалӣ Раҳмоновро дар саросари чин ва дигар манотиқи ҷаҳон инъикос месохтанд. як нуктаро зикр намудан зарур аст ки имрӯз ҷумҳурии мардумии чин бо тоҷикистон ҳамкориҳоро дар соҳаҳои гуногун вусъат мебахшад ва ҳайатҳои гуногун аз чин ба тоҷикистон ва баръакс аз кишвари мо ба чин сафар мекунанд. созишномаи байни кумитаи занони тоҷикистон ва федератсияи занони ҷумҳурии мардумии чин аллакай самараи дилхоҳ дода истодааст. 24 майи соли ҷорӣ бо даъвати кумитаи занҳои ҳукумати тоҷикистон намояндагони федератсияи занони давлати чин ба тоҷикистон сафар карда буданд ва дар ҳамин сафари навбатии онҳо мо созишномаи ҳамкорӣ байни кумитаи занҳои тоҷикистон ва федератсияи занҳои чинро имзо гузошта будем ва имрӯз бо даъвати ин федератсия мо дар сарзамини чин меҳмон ҳастем ва дар асоси ин робитаҳои фарҳангиву робитаҳои маданӣ сафар кардаем. мо ба бисёр ташкилоту муассисаҳои занонаи онҳо ошно гардидем, ба кору бори онҳо ошно гардидем ва ба чунин хулосае омадем ки арзанда аст таҷрибаи кори занҳои хитойро барои занҳои тоҷикистон омӯхтан, ба хусус дар соҳаи шароити корӣ муҳайё намудан барои занҳо, ташкил намудани хонаҳо, марказҳо барои занҳо, марказҳо барои тарбияи бачаҳои маъюб ки дар он ҷо мо иштирок варзидем ва дидем ки чӣ гуна шароит барои ин бачаҳо, чӣ гуна ғамхориҳои беканор барои ин бачаҳо карда шудааст аз тарафи чӣ ҳукумати чин ва чӣ ин федератсияи занҳо. албатта федератсияи занҳо калонтарин федератсияи занҳои ҷаҳон аст дар Хитой. мо ба инҳо шояд баробар шуда натавонем, локин беҳтарин таҷрибаи кории инҳоро мо бояд омӯзем ва кӯшиш намоем ки ҳамин гуна анъанаҳои некро дар худамон ҷорӣ кунем. ҷумҳурии мардумии чин дар бахши низомӣ низ хеле тараққӣ кардааст. қувваҳои мусаллаҳи ин кишвари ҳамҷавор яке аз бонуфузтарин урдуҳои ҷаҳон ба шумор рафта бо навтарин таҷҳизоти техникӣ муҷаҳҳаз гардидааст. дар доираи сафари президенти тоҷикистон ба ҷумҳурии мардумии чин ба мақсади рушду инкишофи ҳамкориҳои дӯстонаи байни ду кишвари ҳамҷавор ва армияҳои тоҷикистону чин ки ба таври ҳамдигарфаҳмии амиқ ба мувофиқа расиданд, байни ҳукумати тоҷикистон ва ҷумҳурии мардумии чин атрофи масъалаи ба тоҷикистон расондани кӯмаки ройгони низомӣ аз ҷониби чин протоколи ҳамкорӣ ба имзо расид ки дар асоси он ба кишвари мо ёрии ҳарбии техникӣ расонда хоҳад шуд. протоколро вазири мудофиаи тоҷикистон генерал майор Шералӣ Хайруроев ва аз ҷониби чин вазири мудофиа ҷаноби Чихаотян ба тасвиб расонданд. бояд махсус таъкид сохт ки чин дар асоси ин протокол ӯҳдадор шудааст ки ба мамлакати мо аз лиҳози лавозимоти ҷангӣ кӯмаки бепул расонад. ин амал дар таҳким ва барқароркунии армияи тозабунёди тоҷикистон саҳми муайян хоҳад гузошт. дар вазорати тиҷорати берунӣ ва ҳамкориҳои иқтисодии чин байни вазири иқтисод ва равобити иқтисодии хориҷии тоҷикистон тухтабой ғафуров ва ҳамкасби ӯ хонума ӯӣ оиди дар амал пиёда сохтани паймонҳои мавҷуда дар соҳаи тиҷорату иқтисод вохӯрии муфиде сурат гирифт. дар он масъалаи таъсиси корхонаҳои муштарак чӣ дар тоҷикистон ва чӣ чин мавриди гуфтугӯи ҷиддӣ қарор гирифт. ҷониби чин бори дигар омодагии хешро дар ин самт изҳор дошт. баробари ҳамкориҳои иқтисодию тиҷоратӣ равобити фарҳангию варзишии тарафайн рӯ ба густариш ниёдааст. имрӯз дар чин зиёда аз 300 миллион нафар ба тарбияи ҷисмонӣ машғул буда, ҳатто дар корхонаҷот ҳар рӯз барои обу тоби бадан 2 маротиба машқҳои варзишӣ гузаронида мешавад. варзишгарони чин дар қитъаи Осиё яке аз мақомҳои намоёнро соҳибӣ мекунанд.
معاون اول رئیس کمیته ورزش و تربیت جسمانی تاجیکستان سلیمان عبدالواحدов همکاری‌های جانبین را در این سمت چنین معنی داد ساخت. در تاریخ ورزش